ni sambulo na talmai na turanga na marama darbo na ngane leo ke kim ni rangone ni ndo bang muria na programu bang madawa na nonda ilabu musuki ka sarabi na lololo ndare de tiko na be na madawa sabo na kui kana kana be ulu tanga toka kanda tabuso tiko yani na singni kuwa madawa bo ndala ka durmeningo do tale na kana enda na paro papa yani kana baital no kanda ba bin bin atinga na baito kone ni Fiji National Provident Fund sana tabava ni labu musuki karta kota ting mai bobola weekenda na baital nongo kanda ba bin bin atal nga na mada bongo sando na nongo itoka ni bo en buni be wase kanda na rongo da tikina na beika en buni ulu tanga ni ken bo tumburi na nonda yau sana ken reidi na norto bo tumbura na ken bangara eso tale na bure ni ken bale butaki na beika sati korawa en tamada ni la musiki atu manda menda kinda bakana nonda bulangi en kai bo madal tai koit ko weekenda na na bunwar da tumiki na nimbar ni rabo madal taka na non rabo ingarabi na tambada ka ni la musoki ni mbulu binaka na vale o dango ni mbuso o da utame ita de levo me no no da con robe o va sta la ilea e da con robe ta sandi na bana levo na imbuka na nomuni saba yo taka mendor na mai tomana na bengarabi na buguni non rabo kila kata iti kuna len bunwa na buguni bengarabi ni tambada ni la musoki ni ndau reida na bengarabi ongo kena wakalebu taki waka tumburi na yau kena beika erto boita bita kerto kena na tabada ni la musuki na non dabiti o kara moni na tebo madal sar manangkina na bali wa Naomi na taban la musiki isa klab na to ko enduan na wata isa biutu me patam enduan na ngonan na meda kina na takaka na kena kambing bicho na kena waka tumburi na ilab da sakilati ko na kena ando musti mo ibe na pasyente mi be na tamata batala kir na ando ni be taki ko ya be gitu me gitu nge me patumbura me bana mate na ngona na kin ton takaka ento na umela we satu bundelana me na ka ko sa mus mekina wa gitu ndo le patumbura kin na be bonua ko la mekina iburu ni tumbo anangkon misalnya kelato kan na buno sali patumbura kin ilabo ele sarto na bata baka na bolisea baka talaki na nabi kampani para ken balang be ko listed tu na be market ibiti baka kini balang watala ki na be vale na properties tangi tiko ko na be buke na watu bilabo ke na fixed term deposit ke na bilabo na wana maten tu na la fixed income so kana bata ngo ko na sa ni klato na ko na be to ko be na chini point di 1 billion sa gipambut sa realistic be kato na annual report na mava sa utimbak sa may risk no sa tungin kin na puno ni ba tumbula ni fan ni members toto kana nom ni bare tan tikino yang blatan indareda eseng ni tiko wale sebab moderi tiko na non dai lab sa ba tumburi tiko sa ratal tu mekin sa tala ne buru baleta sab tu ngabu katambakin tua non nandanga una ni buka dingo ni buka iya ya kami bingor na kena baka na mata na taban le musuki ko kena baka ento na ngon sange duran yang baki rosang bulu na uti yang baki lim sulu kali masangger ni taran na ngon be baka dem kina ketu ni kitu re be bitong na baki na long na kena waso pala ni na ngon bala bu mena mi watumbur to kina kami bi na kena baru taki na ngon me da kina taklaka satu ndo na umunila menang ngarabire 6 bulan sa tunang di bakadengo barangay ito maro takina begitu kami bina puna mekitu watumbur kina meron na binganiti kena tumningauna patana kena nakana bilaba kina ngona ai kena bina puna kitu ba bitikina na me watu kini labo na kena boso sampai kana be na kena de voice fund itu portfolio kena be asset classes kena mekitu bitikina kamera kakina dia nasar awar ngada tikuna nomni bo madala kila bakal weekenda henna bunga na boy abano ni sa bareta tikongor nda baka samtang mandanga na bono baka tumbur kina na ilabo o katia na be hotel nda ngole tikone na be hotel kanda na ronga tikuna kene bo madala kanda nda ikuritinga senda be bukitinga ina buni kena baka ilabo tak nda ngerunga na baka ningo ni sala buka sar na be bono santan tawa taleba ni bo bu pale si baka tampan ni dadak kanta tikiting
na tikitinga ni ken na bo pura itiko na iau wa tumbur sa tinga membela tanangon ni bo dingo na imbuka na balik na mina ki ore da barara na kena was beka na portfolio una sa ambula kina na taban la musuki o ko na roche bana kalasi kena was ndu na dan to na fixed income ngai se defensive asset kena karona growth asset kona ko mo sawa se ti liu kona fixed income si defensive asset kongo ko ba tumbu labo ko ya bakana secure government securities ba talakina na be loans term deposit komendo ba tumbu kene labo sanga itu kona growth assets ko ando ba tumbu ko anda polisi na be kambani ko ni sa tabu tongor ba kene be development maka kina ni tu ba tumbu labo na be market salanga ni biti na market le talanga me balangi ka ni sawa se o tin dala na bi hotel gorindo di to portfolio itu na ni to hotel roba runito kana brands lebu na intercon brands kena merel brands ni sana kilab na toka batala kena itu tanah to hotel like ese privately managed kono ngono goy kabimbi to de lebu na kito pambi teki no ko ya mero pinga nichi ena me bakar tuno china na long term growth aspirations ni fande mata ko ya robinga orobiro roju tala kena tumbu ni na rapas na balances ni members maro we romo vero roju ko ko kabi bikin begitu makena ba tumbu sibe ko na tumbu ni member balances ia tone buka kila ni rongo di tiku na nom ni bo madala ndona kana nanda sanga menda vingoma vaka boka daba na nom do binda na nom do sanga me boka to do taki mlata ni boka tumbur tiku na beka ngo na boka na no ngaitiko son na ndendre sindo son na boka tatao na tiko na ngona ya tiko na beka ngo ina bali bo Naomi meu boka sabar tao tina lab musuki na onongo na abe chini pointi ono to kana bilioni na kena kale boy kena warita kia ni na bunua kena waso ba palang yo kitu we capital allocated na bingon me kitu na bangaracho na buru-buru me tumbu kina na lapo meran lista la ni berana era na members serna leni tambahan la musuki kitu nango mena binta ini kena paso na portfolio eve chini cuma na pasien sa cuma ibalangi Dios ngabulto kan yore da saben sibito kan andon ng bilioni kitu sa tata ba bulka charge kan tambahan ni Reserve Bank of Fiji na kena sangai me keto to soetiko boletan ni keto binta kena paso be kan me keto diversify ta kan ye itu diversify ta merin rarau kinan nya chu nangon ni longka sing me keto nangon ya me kin na be lutu kini kaya na kotani na kena paso be kan volatility merata so keto na kaketo sa na bunubu da me na wasiati ko berna leni taban la musuki le mutacho na option kan beka kan na option sina chiko pata kena pendente yo kitu wa na kan ni na ka kitu taka bisa chu na kena oso beka na kena framework na investment policy statement o kitu wa muri bir ka tor na ka kitu rinda kava ka kitu sin rinda kava pata lakin sa chu na kena beka kan tamban mera barida mera ka kitu sa tibu mbiteki na kitu rete chu wa kena was na long term dan da klacho na luna kalada la sompu ye over the long term merre na tumpu mena lesu na kena la lena Yudi ni warita na tinong gor ni bintu tai takin na tumbu mga ilawan na bagi ilawan ko kena saban nando ko bo ni revendo na bisa usen na be kabaya pinabale yo kito mena rondo ruskatolu kena rondo ruskava tumbu na investment portfolio by ng 2.2 bilioni. Mana 0.5 kina 3.1 na labo rawati saya kena paswas bang na kena na net investment income tumbu bang mai bebe bulan donan rau karuna milioni ti ko ko rawati ko mai na me ka so wasio tin bebe bunua ele bintu binda itu kena na buno wa properties ba kana bi hotel
na makete viti pakai na makete mai valangi so ko kerasa kara binda mikina kara mikina dari buru-buru Inda rede tiko ni bei kato do ko inda moeda rebo bibini ya tiko no bei ka bei labo na tiko sona kena ririko sena risk kanda boko bibini na ta no bei ka senda ro tiko orto sa na maka tiko na tiko talanga sona bei ka boya ka sa no andai tabi nga menda na ndo tiko no no bei talo sena member for en tanto ro ni bangalal te ken menda lei rongoda dataro rongodi nan tomo do sebab ni bukan na tiki nongo di nar ka di nangori ni ore da me ke matai mata iloma amo ka china kuno ke tuliva me baka biu kina ba tumbila bo satu na baka na bos investment policy system o ya baka berkator na ka ke torin da ka ba hansi na ka ba ke na bos sampai kana kai nama ki menaro mikina ke na ve ka ke te mendo ready ni sampai ndo da kana ando na bona me biu kina ko yang ngai ba tatla wa sewet tati wa tala na beres wana proses iloma ati wana board ke na investment committee na board ko ando bare kena bebaka merna pastekina na be decision goe yo sachungor ko na bebaka satu noche na auditors rando mere tala ngar mi tumba ndani pandindike sel ngani od cetal ngarto na actuary na merit ko na kena pakatuma kena rede na labo na pe rau kena pasopos na solvency na labo non na taban lau musuki pati kena kake to rawata ti ko sa dana kami bingo sa 1 juta sana annual report endo release taki au na baungeta men ndo bawilika dana rede na bika ke so ka tu metarong ya tu na kena bakana member forme merando la kana litaro kena kawai yo satu na proses patala ki no FNPF na kena regulatory prudential dalam na central bank RBF quarto barrida so kile tan na benchmarking ke santo pamurias kento singan ni labo musuki buru lebutal tu ki mamto pamuria na best practices ko amendabi reach sabe so tal tu nanguna ndabi reach ki ana ibang matalanda bako binibinangatiko nindareda ndame abuli taltunga na programo so na bekan ndo kilatunga bako onde tumbeka bakatalaki na nanda sasanga menta waka ndikia basenta bantingo basar nga bako matelalai desa tiko na ibola mata na norto bata ni bengarabi nangay ngwale na sotale na bata karton do bengarab kin sang wala nga nanda kuti kenda tiko ni boli gosar nga total nga na bono binaka ni buli nintarong nga kanda kila bengarabi bata kay tiko dono bosa ni baka nga to na solvency so mo nga no bosa na do kilato no buni beka ba ilabo ko nangay kilati nangay bang matalakin na nanda pulangi katalaki na inflation na beka katito na buni rini konto sa torongo na buni to bilang karena inflation ko ya na tubuh ni baka sa bula kito ni na reda na interest declare gitu ani na via baki na labu tumbu baki bengo ala 8% di bitu persen yang baki sauti au wawili ke tonga sambar ngola mai be inflation be 3.5% to na bula vida sauti ni kita sulit karena tumbuh me endo binaga me tumbuh lebih roro cuma sa mulai ya bebo ka usaha pamatal takau ti dan dundi keto mena na laman na dambak ni bida ka ko rasa ngai tigu ko ningo na rosa bola me baki rosa bul me tambak 5 ebi tol sul to nambak na to na laman ni law musuki ye so ko rasa na daba to gani na kami bibi itu me robingan ni cito ko na ilabo ni tamata law musuki kena labo kito rawata me ndonongon me ke na saumbugi saumu to hakina ko ya ka kito ta ka to na tamban law musuki ko na reserving policy yo na rei na annual reports at least taki mata imbera ni rauni beba se karu e toki na ndoni tamba me na 3.1 bilioni ya 8.2 na non rana tamata ta law musuki be 2.2 chumbeka na dana tombeka na general account general reserve ko reserve itu na tuna ngono ni ilongga kena ngono ba toto katina na ibang matalda bo winwina kana beka santaro ngode tiko o simen woni nanda mainda beto komenta kila na beka
ka baka tumbur tiki na yau na nomi yau na len punwa ka maroi wali na tamadava ni la musu merga ni toru tapa na imbuka au kila ni abunga sarna beika ni sabo madala tiko buku madala tiko sa o kati sartunga buni bengara beraramba iya ni reidi tu mendenga na kena didi pakin na bengara bongo na governance board kena beika talba ni nangkai be baka tapar bina kena nantar be wasi na singa bina ni ko na kabina na le no mina na tabar la musuki na begitu na tumbu ilabo baka sapa ti itu na governance process ya ko ngo ko ya vir katora se kena bos na guardrails ko ya baka puna me na policies and procedures me kitu rani ta kaba na ka me kitu ta kaba kin na tumbu ilabo hachu na board level ni FNPF ko sa levena sangai begitu kitu tu waktu bila berjuta na subcommittee na investment committee korto reda matala lai na be recommendations ke de sala wa ni sambil mtani la konya sala through the process ni due diligence na independent assessment ka ke ha me kasa ni sala la ka ni ka ko sangai ba muria na merdeliri da bata me bindoni bata ke na policy statement sati ko so kami bikin na may baka ni sawa na kami binikak mo na governance na kena tu hangga coba talo ko na independent oversight ko ran do re apa sawa na RBF ko do kamna prudential review sangga itu talo ko na be ya kana audit ko do me da katiwa be tabana musike be tikina bibi ko na governance ko gitu ba na mate kina tabala musuki muka ngo me ba kenapa sesuatu aku kota kimbaka sake kena pertani na direction ni labo pa tumburi kena proses lah tikina sa raiviti na nomni wasietiko bunga na beka na tapi mikimem na roni namak nandau vaka se kimem na musu tiko na tamra ni la musuki na beka bo do satu belagato Ibina karena me kuasa wasa itu itu na neto ita bisa na capital allocating makanya tumburi kena pasang garai na buru-buru ike biti pakai na sana sani bunga tani kena be extra classes mereka me gitu ban biti kena kini na rede itu mereka na bita na madau saud andoan na partnership itu salah kabar ke Google ko tanto labo na begitu dalam to na catalytic investment na sala na leuna kata ler na ngai muria mai mai be na Google watalaki na tostungan itu watu bilabo na sana bonotani kena be development na rede tungona na be to be hotel watalaki na be property development sala ko abo tiko ko kene ko sapa na mata tiko ni na kena ba tumburi tiko na labo ni tambahan lav musuki. Totokan din na numni pong madala ka wapo binaka eno bugini nanda samba mai rongada kaya kanda sanda ukilati ko katalaki na nanda na roni pakande otaka beran lubenda beira sengai teku buta kadaka na nanda sa rongada tiko na be kaungo santo na kana ramba ilepo ni bengara be kitaka tiko na tamtava ni la musuki membele tikanda menda kilati ko endonga na inaki membele tanangoni bwadeng na be karanga endo tata kosti ko mai sanda na sing roni takap kinda na ka berarti tinga endo ngana kena wase lele sara minti kai sara berarti mendaro ni marra na beka ena ngoni bwade ne te tinga ni num ni tuku ni ber ni taru tapa na ngonongo au klani bunga beiran na sarabati ko men betal nongo erna kai to isa menta to ase bokal le butanga na ngonen ni takabaka sebenarnya naum yau be paungit nga nanda menando mo kasando da vil coba na tim na cuna volunteer contributions kena be wata tu sabar rotatif kena batu bilap bukan sata butuh cengko membeleta nonra ngono di bakat debu kayak begitu na kambing bicu begitu na bakat tumbur merona birora kena ngona ina bakat dem kina men dona umaila binaka mena pinggara binambula main tapi kena kata kina ngona ni nombo adeng we kena kambing bical tengah men do waunggiti mon dan duili kana annual report nando taro nangon wakana member forum bila pa ni kini vekila sachi ko tala na vi tambana ni FNPF ana biasa ibiti ba kina na bata na
na online platforms kara kina nenta taru na kila tu kaya tu tiga lalu mani nanda teman lamu suke en nom ni bong madal ta tiu na tikino e kila to tolo sar na nungu wakasa na nungu reda orto na tamava ni lamu sukingo na be karto sa bintu bintati ko ya o ke te menanga nei tumutum ke buka mentua na bono mentana taketikina nanda investment gor na lubenda do lapanta na non rakau dengo indona kabina ka ndana rida ke no ke ni mama nda bekenda nanda sandingi ta kamenta boka ngata ka indona bota investment baletir na ngone na non rabuli na non rambula binaka na non rabo baltaki ngo santa tik busara ngo dir sela lai nei buka iya we was le tokor na product sa cutal ngana na tabala musuki ko sa pre-retirement ko le tongo na bata-bata ni na viva baltaki na buli me kon satu no na investment per na luvet sa cuar to na laman ni taban la musuki na tambanan dore na salangoni bibortaki hanga itu ko me ko sa basio tinangona ni rap kina tak na kena paro tu na umui labo me ro na bengani ti kena bulan ngai sota ka na ngon tem kena taka tawa ko binbina kana nomningo na ni mai abe wasi ti ko na buni ti keno ya awa retara taltinga ni sabunga saranga bunga na ka weti ko na ulu tangango malatani tento boka to ko sono be bosabongo au na senga ni kila ke boka na rauni lesu mai pio nei labo musuka te ele busar na beka sandaronga te no matagan ko na bunu ko ni busa tai na bun kana revi na beka na ri lesu mai sena return bratango na beka sabore ta te no ndo bulangi na tumbu mena piro ro kena soni mbula and don magatiko na beka sa social media kena na tampa ni la musuka no nonda be account de boka ndua me bona kena senga ngone senga intalo bona na account otke ko sa va tu na tol songul se pasa bulan ba pala eto to batanga o abo bin na be kemni ni beranga ni toru tapan na ngonongo nanto na tale na yote tin ni tuku ni angula ta bembeka mendar na kay baka mo dito na bong ni ko iyo sabi na wali Naomi na itu misuri chu na wata patango ai kambi bito begitu begitu me ciuta kan gitu biosita kana son kana tuna lam ni an raba tatar na leni benua me bala tana tamal ng suki na kena ba tumburi kena bisa sangat taki itu wabena kan ni sultan nang onongo bata laki na me ko sa seoti ba ngito mendando kena ba so sombe na awareness mendando o bare na bisala menda lebih talon kina betikina melakukan na annual report santo out mai na dapat taruh na member form na mamuta na portability bekan na bulo Februari bek na member form ko ngom dalakan valili dalitar menda kila kata laki na dari tu na be mata santo bitu na taban la musuki na be product sena kartu saham bitu tiko pre-retirement and also na kini post ken retirement na be product kede waktu kalau tatale me taban la musuki na kena ba tumbu na endo keto na ustu ko ya mena tumbu to na labo non na taban la musuki kena marro ye ko kami bitaw begitu toto ko sabo no ni na kena buni pen karabe ke tala ke rosana mai dab kena be kaningo ke maniti kono ni po tataro ni ron ni abale le mai ni bola mata en buni pen karabe ngo sen bola mata na norto pata-pata pen karabe na FNPF sen ni ron ngir mai en buni be tal na ni tuku matai le ngo me dab no mata o ke tu mai ke ron no ni don pen karabe na o me parete ke nem bosone en bukan beng karape na non tai lapu masuki mata ngono ya ni kalongata ni bakateng benaka naka